ya ke jing temu man penjan ya ki jing terekam jeng ki tena terekam jeng ke sarkar ringkat man kentiu ya ke yo ke jeng ki nong terekam la jeng na kaliang ko office jeng subdivisional officer jeng Ranikor civil subdivision hakasi sajan jeng tayo la pelong ya ke meka convergence scam araja apnrio hamaran jeng kesnong nongjri akaba hadu sab khnai tali ki stall ki labu khnang bagi pa kin yo ki jing mentoy laban kedo baya ke ni ke program la pelong ru ringkat ke jingi trailang jong office u block development officer Ranikor CNRD plong lembat kitna terekam jong sarkar hapo ke Southwest Kasil district lingba ke jingker shan jong uba Pius Marwin ubare MLA MDC jong Ranikor constituency but ubelong ru ha ke jo ko por kongsan ka jing temu jong kani ke program kalong ban wanra lang shijaka ye kitna terekam beper jong sarkar kum ke jaka ai jing sumar ke jing penrung adhar kidukan babun jan ki bang lembat ki weide ki la jing mentoy jong ki pai ba khnang ba kan pensung ye ki ban pan ki la jing arab ne pan jing shine ha kani ke ski kala dan ru ke jing sam ye ki kusnam ne ke award ba kentup ya ka CLF award ka charai minri CLF ka village organization award shaki south ki village organization ka self help group shaki south ki SHGS ban ka cadres awardee shaki prangut ki long kame hagane ka program la don lang na do upi ling do IS Deputy Commissioner ka Southwest Kasil District Kamusambot Kongsan Uba LT Taryang MCS Subdivisional Officer ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Kasil District Uba ESP Marang MCS Assistant Commissioner ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Kasil District Uba S Marwin MCS Block Development Officer ka Ranikor CNRD Block lembat ki wede ki officer sarkar gentobru na katanat pulen na Ranikor Police Station. Jangka distrik ke si ke ba kemen ye pi ba ai ngo yu break ni nak bagi yok ke ni ka sini ni yok ke ni alat ni nak punya lum kum ni ba ka pening ka alat dan lihat ang chu batai ka background fa iba tariang ila batai lihat dengan chu batai ka history beling ni pelong ka ni check convergence camp kan gajing tip juga kan di convergence camp ke balai hawan ni pokok distrik menengkong ni pelong hau kenai Desember ajar pusau dan nak ni mau keluar kita pelong 10 tarik mentau kenai kita pelong sahang ni biting isi lap ba kibun ki office sarkar menteri langsung ngajam ting kita ki kam ki bayar serin o ki ba bon ni ki tip ni dari kampung no ladangi kuat bercampung ting ki alej ko ka office sila ai ka scheme bercampung Suruh nak ai nuksa suruh ke soil and water conservation department. Nanti ni fishery ni untuk senapung. Ini akan juga senang yo online lagi pun. Jika pun engkau kalau benda kejimpu kalau benda keju, ini kami nak kajing rumah. Jadi kalau nak mau pelajari konsep lagi resources. Jadi kumpulan ini koi perhat banyak lek mengenai kamru nomor batiknya kam bank. Nilai batiknya kita diberi tiba. Kiar balik cabang. Kiar balik simram. Kita katakan loan kisung bakal dikira kam ke basliu. Jadi ni juga penting ban lagi bank si khot bagin dan keniki. Jadi financial literacy campaign FLC. Financial literacy campaign ni kini si khot agak kamera, ni si kendu atau ganingut, ni si dan jikran. Di dalam tu Indonesia ni apa rano. Dengan apa kan orang beli ni melek kum kini kerja program kalau kau mela, kalau kau fit, kalau kau fair, no, kalau kau kerja ni kadang tu kau mensim bersongsit. Punya kenduk lang. Kita kidukan kiban di jingdiru bila uti jingsit, kita ki store beli ki office sarkar, kita akan sampai sulat, kita akan batai ki. Di ngomong aju perkat lah apa ke distrik yang benar lain kali lagi si punya. Kawai bapinya mi syakmat nama bakalong ka teng piong baka sarkar, ke keno ya ka sarkar, keno ya ke department, keno ya video, civil SDO, kitnat juga kuat ke kia. Bapidon preng ke cengek. Andai na kalian ki poi pak ke jongiru kimi syakmat berpenpau ya ta ke cengek ya ke jingdon kam ke jongpi. Dei na kri kadau bana kalian ke jongi
มีวระยากินิกิติปัตมันประเภทบาพินดอนกระตุกระจิงยาจันกระจิงกิติกระจิงกระจุพีบัญญัติเป็นเป้ายากระจิงต้นกำกระจุพีครั้งบ่นักเรียนก็ออฟฟิศกัดบละกระบอร์กินเละยากระจิงต้นกำฮัปโปกัชนองกระเท้ากระจุพี Pangpata sumay rangon nokni sungni manderang aro tentang biar ni manderang akan na video ni asensa SDO ni asensa dapat department ni asensa cenganik ni kanya ko manderang ni akan apa di ba pangpata sa sumay rangon ceng makang ciri ba nang ceng sungi nokni manderang ba masa ko ba de makang ci ribaja ang ceng nang kanirang ko ang ceng masak ba de wiatja ang ceng je ko nang nakinga ceng burang ko ang ceng aganja pedeng ba tak barang ko daftar sina aro tlak asimang ni yani masini winas ko barang ko na simang wiat cina kang nang kanirang ko wiat cina di panggilan Cina das kanti sa pagkakon mula. Ngijid ong nakapor sa kapor, banwara, ya karoy kapa, hapo kasinong kathaw kajongpi, hapo ka konsensi, hapo ka district, le hapo ka jela kajongi, hakarihi berokaway, ngidon kamlang, badya kajing prelang, jong kipagpa, jong kinong sungsno. Ang pagkasal sumayrawan ang sing siluro wali ko na nga, development ko na nga, wali kinang kadang wang sing ni sung lang itang duwan niya ko na nga, di ba? Ang ating akan tas kang sing di tentang tadi pamerang baksa absan ang sing sonok ni manderang ba absan kam karam nang ta nanga. Dahil na kadaw ngibaw ngilara, ya kare kakabu na tanpa kajongpi, bad ngilawara ro ya kiti panmen baper kibawan keleng mo, hindi tang napo ranikor kajongi, hindi tang napo mo kerwat, kidon bawan napo natay na sosilong ha kare ka program kajongi. Jadi gimana sa cengat tentang department ang ko tentang department jenangan ani koordinasi uja magkuwat ni ba donga silong ni ba donga utlak rang ko na simang ni sambaw na rabana ta cenga unan nang nagaha. Desyem ya kare kakabu kaba ngiwara na kanta kajongpi, bapilit sai sin biang kajikapat, hindi tananga kumju na kajistang na iba. Dal tadiyang SDO Civil Jungi, i Deputy Commissioner Badong Brom Jungiro, ila keren ya kajukentin, but na kare kajongaru suwa bangan penkut. Nga keren ya kane kaketin. Syem kabu hakani kasni, let me check to gistol baper, let me check to department baper, na kanta ka jingman kam kajongpi, let sam kantam check to ki jaka kaba pio yang jingman toy kantam hakaba sengkam sengjam. Naman ngai i ba hangne po konsorsi gidungiru kabangi pelong hangte yang mukurwat akas pong tarik kila don bon tili gistol kipa penmi yakiman kimata na kanita konsorsi kejungi. Wana ke tak satai angnas ka akan dimenang ni kita akan nagum nang ko akan saya kata jian aking chairman anti tare akan acem aru mater aku batas berapa bang sini disi akan acem ko nang tak satai ang sungas kang simang na akan thai dan taskinga ya churko na simang ra babo maina mijau makuwato ngata kata yang noban cenga cikin tari ko ngata jam aru inoba cenga apsan again makuwat ciong batungan yang cingoni ang cingi songoni bang cingi nokoni bang patarangan uci riange engkang san dokana ko takaha wana kin apsan again yang noba dong thaya wana megia chulang ko jo palgu barang ni ko sorong ja je nang dokana ki orang ni